Pablo apostolun Corinto markankir iausirinakar mayir qillqatapa. Mayir halja. Corinto markan diosan iglesia pankir munat hilatanaka kullakanaka. Nayah Sóstenes hilatasam chikau humanakar aruntanipasma. Naya Pablo taqichurimahampi umunta Diosau kisampi Jesucristo tatitu sampeh munasiñapa sumankanyap humanakar churanyapataki. Diosau nayaroh Jesusan apostolupaña patak ahlisito. Humanacarusti hupam chica hakap hanyamataki. Hupan ahlit markapap hanyamatakiu ahlip haraktam. Ukamat nanakampi. Jesucristo tatitus artaki akapachan yupay chapki. Hachanchap karaki ukanakamp mayachata abhata. Nayah humanakat Diosaroh yuspagara puntua. Diosah humanakar Cristo Jesús toque munasiñap churatapata. Hupatokeo Diosah ahay token kamirin churaphtam. Aru tokena, yatin tokena. Niya kehay humanak taipin Cristo toket yatiaweh chaman tukcheha. Ukamat Diosan lurawi pahan pist aptamti. Jesucristo tatitusah unistangkan uka urusuyawi mana. Diosah humanakaruh tukuy kamau chamanchap hatam. Ukamatan kitis humanakar huchanchas kanyapataki. Jesucristo tatitusan kutininyap kama. Diosah arsutanaka pokapuniwa. Hupau humanakaruh hausaphtam. Jesucristo tatitusa yokapampi mayachat hakanyataki. Hilatanaka. Jesucristo tatitusan sutipharu achiktapsma. Takinis ma amtanyanikipkham. Humanak taipin yakachasiñanakahan uthpati. Ma wawakhakasipkham. Ma sapa amtanyani. Ma sapa amuyuni. Munat hilatanaka. Kluen utapankir wila masipaw yatiyapheto. Humanak taipin chahwanak uthatapa. Ukat uksista. Nayaksan munta. Humanakat yakipanakah akam saphi. Nayah Pablung tua. Maininakasti. Nayah Apolung tua. Maininakasti. Nayah Pedrung tua. Maininakasti. Nayah Kristung tua sasa. Ukamasti Kristo halanok tatati. Pablo humanak laikut chakatatansti. Anukah Pablun sutip haruch bautismo katokaphtaha. Diosaruyus pagarta. Haniu nayah humanakat kitirus bautiskti. Hanukasti. Krispumpiru gayumpir bautisatahaki uthi. Ukamathan kitis saskanya pataki. Nayah Pablun sutip haru bautismo katokta sasa. Estefanasan wila masiparu bautisarakta. Ukatuksaru haniu kitir bautisatah sa amtaskti. Kristo haniu bautisir kitang kituti. Hanukas di Diosan sumayatiawi arunakap yatiriw kitanito. Haniu yatin kang kanyampi arsut arunakampi kiti. Ukamat Kriston krusan hiwatapahan inachusar tukus kanyapataki. Kriston krusan hiwatapat yatiaweha. Chakanyar sarir hakinakatakeh lokikang kanya kaspas ukamawa. Ukampis hiwas kespiat hakinakatakeh akayatiaweh Diosan chamapawa. Kailkatan siwa. Yatinyan hakinakan yatin kang kanyap chaktaya. Chiki hakinakan chiki kang kanyap sa tukarakiwa. Kauking karaki yatinyan yatikir akapachiyan akat chahwir hakisti. Diosasti akapachi yatin kang kany loki kang kanyaru tukuyi. Diosah yatin kang kanyap unyachaykana ukapachaha. Haniu akapachang kirinaka hakin yatin kang kanyap toke Diosar untapkanti. Ukat Diosah munasinyapan hupar iyaw sirinakaruh yatiyawip toke kespiyan amtana. Ukayatiyaweh loki kang kanyar untatapasaya. Hudiyo hakinakah musparkan lurawinak unhan munaphe. Griego hakinakasti yatin kang kanyarak takaphi. Hiwasanakasti chakatat Kristut yatiapatan. Ukaw Hudiyo nakaruh chuyimap ustayi. Han Hudiyo ki ukanakatakisti loki kang kanyarakiwa.
Ukampis Diosan hausatanakatakeh Judío pas hanis Judío ukpan. Hupanakatakeh Kristo Diosan chamapawa. Yatin kan kanya parakiwa. Diosan loki kan kanya pham amuyas chiukaha. Hakin yatin kan kanya patsipansa. Hukampi yatin kan kanyawa. Diosan han chamani taphamak amuyas chiukasa. Hakin chamapatsipansa hukampi chamaniwa. Hilatanaka. Humanakar Diosan hausatapat amuyasip hanyama. Ukat sipana. Hakin amuyu parhamah humanakat hukanikiw yatinyani pkhtaha. Humanakat hukanikiw hilir munanyan haki pkhtaha. Anukah wali aitat wila masit hutiri phtasa. Diyosa hakinakan pisi amuyunit untat hakinakaru hacha amuyuninakar pingkacanyatak ahlisi. Ukamarakiw hakinakan pisi chamanit untatanakaru hilach amaninakar pingkacanyatak ahlisi. Diosahis kachat hakiru, akapachan han yakat hakiru ahlisi, kitinakateh yakatapki ukanakar ainashtayanyataki. Ukamat han kitis Diosan na irakatapan hachachasis kanyapataki. Humanakarusti Dios kipkau Kristo Jesusampi mayachapaktam. Ukakipkaraki uhupah Kristo toki hiwasan yatinkan kanyasa, chikakan kanyasa. Koyanap tayirkan kanyasa, kespitkan kanyasa tukuy. Kunhamteh kelkataksiski ukarhama. Mainiteh hachachasin muncheja, tatitut hachachaspan. Mayir Corintios, payir halja. Hilatanaka, kunapachateh humanakar kespiasin arunak parlir hutkaukaha. Hani unayak yatin kan kanyampi, han amuit kay arunakampi parlap kayasmati. Humanak taiping kasasti, hani uyakanakat yatin mun kayati. Hanukasti, krusan chakatat Jesucristo tak yatin munayata. Humanak na irakatansti, hani chaman hama, aksaranyat sa katatisaw unstap hayasma. Ukatsti kunapachateh Diosan arunakap yatiap ksmaukaha, haniu yatin arunakampi iyaw sayan munapkaya asmati. Hanukasti, ahayun unyastayata. Diosan chamapampiu iyaw sayapasma. Humanakan iyaw sawimak haniu hakinakan yatin kan kanyapkhar uttatanya pakiti. Hanukasti, Diosan chamapkhar uttatanya pawa. Iyaw sa nyapan turtatap ki ukanak taipin ha, yatin kan kany arunakampiw parlapkta. Ukampis haniw akapachiyatinyat parlapkti. Hanirakiw marga apnakirinakat sa parlapkti. Hupanakan muna niya ninyapah niyaw tukusiski. Hanukasti, Diosan imantat yatin kan kanyapat parlapkta. Hupan imantat amtawinak winyay pachat hiwasan kusisinya satak uthaykan ukat parlapkta. Aksti, haniw hichura kapach apnakirinakah amuyap kiti. Hupanakateh amuyasapanukah haniw alakpas tatituruh krusar chakatap kasapanti. Kunhamteh kilkatan siski. Hupar muniri nakatakeja, Diosa han kitin unyhata, han kitin istata, han kitin amtat yanak wakichi. Takaya kanaksti Diosah kolyan ahay tokikiw unyastaistu. Ukahayusti, takikun unyakipi. Diosan han amuitkay amtatanakapampach unyakipi. Kitirak hakin chuymapan utki ukiyatispasti, kaukira hayuteh chuymapanki ukakiw yatispa. Ukamarakipi Diosan amtawipha, Diosan ahayupakiw yatiha. Hiwasasti haniw akapachankir ahay katoktanti. Hanukasti Diosat hutki uka ahay katoktan. Ukamat kunanakteh Diosah muna sinyapan churkisto ukamuit anya sataki. Takaya kanakatsti, Diosan ahayupah yatichap kito uka arunakampiw parlapkta. Haniw yatinya nakarham yatekapkta uka arunakarham parlapkti. Ukamat Dios chuy mahakinakar ahay yatichawinakat kananjasa.
kititehan Dios chuymaki ukah, haniu Diosan ahayupanki ukayana katok kiti. Hupatakeh loki kankanyakas pas ukamawa. Hanirakiu amuit kisa take ukanakah ahay token taripatanya puwakisitap laiku. Ukampis kititeh Diosan ahayupaniki ukah takikun sa chikaparu amuyi. Haniu kitis hupar tarip kaspati. Kailkatan siwa. Kitirak tatitun amuyup untas pasti. Kitirak tatituryati chas pasti sasa. Ukampis hiwasanakah Kristun amuyupani ptanwa. Mayir Corintios kimsir halja. Hilatanaka. Nayasti haniu humanakar ahay tukin chaman hakinakar hampar lapksmati. Hanukasti pisi chaman hakinakar hamakiu parlapsma. Kristungkir aswa wanakap kasmas ukama. Humanakaruh hasayati chawik yati chapsma. Kunhamteh ma aswa waruh lichiki. Mangkalanti curataki ukama. Humanaka haniraw chama yati chawinak katokir hamap kaya tati. Hichas haniraw katokir hamap tati. Hanchamani phatam laiku. Humanak taipin unisisiñanaka. Chahwanyanak uthaski pansti. Hanchamani phatam laiku hakinakan amtawi parhamakiu sarnakasipktaha. Kunapachateh mainih arsusi. Nayah Pablung tua, mainisti, nayah Apolusang tua sasaha, upanaka hakinakan amtawi parhamakiu arsusipki, may sipansti, kitirak Pablosti, kitirak Apolosti, upanaka irnakirinaka kiphiwa, upanak tokeu humanaka tatitur iyaw sapkhta, hiwasanakat sapa mainiu kunteh tatituh luram siski ukluri. Nayaw yapuchta, Apolusti umampiu karphati, ukampis Diosaw uka yapuchataruh hiltayi, ukamasti yapuchiris sa karpiris haniu kunakiti, hanukasti Diosaw takikunan hilangkiha, hupaw yapuchatar hilayreha, yapuchirinaka sa karpirinakas kipka kiphiwa, sa pamainirus Diosaw lurawi patham curani. Hiwasanakah Diosan lurawipan irnakir masinakapapkhtanwa. Humanakas ti yapuchat yapunakapkhtawa. Diosan utachat utapharaktawa. Nayaw utalurir hakitha. Nayaru Diosah munasinyapan utakaltanyatak uchito. Ukatsti yakaw karuh per kasaitayaski. Ukampis sa pamainiw kunhamteh uka utaper kaluraski uk amuyasinyapa. Haniu kitis utakalta uchataruh yaka kalta uchikaspati. Nairir utakalta uchataki ukah Jesucristua. Utakalta tharusti. Mainih korimpi kolkimpi sumakalanakampi lawampi hichumpi sokosampi. Taki ukanakampi utachaspa. Ukampi sapa mainin lurawipah taripan urun kanpach unstani. Uka uruh ninampiw hutani, ukats tininak sa pamainin luratap yantani. Mainin lurawi pateh sumaluratachi ha, pailyap katokani. Ukampis luratap pateh nakantani ha, luratap kal aptasini. Hupah ninat salt kaspa ukam kispkan ukasa. Hanit humanakas di Diosan utapap hatam yatip kitasti. Hanit humanakas di Diosan ahayupan humanakan hakatap yatip kitasti. Mainiteh Diosan utap tuntapiniha. Diosa hupar tuntapirakiniwa. Diosan utapah kolyanawa. Uka utasti humanak pachpap hatawa. Hani kitis hupapachal kaspati. Mainiteh humanak taipin akapach yatin kan kanya parham yatinyan tukchiha. Han kun yatir hamak tukpan. Ukamat chikpach yatinyan tukunya pataki. Akapach yatin kan kanyasti. Dios atakeh lokikan kanyawa. Kail katah siwa. Diosak yatinya ninakaroh pach pasal ka yatinya pampiu katunti. Ukats tisarakiwa.
Yatinya ninakan amuyo nakapan loke kan kanyatap tatitoh yatiwa. Ukathan kitis haken luratan nakapat hach-hachah tukunya pakiti. Takikunas humanakan kaskiwa. Pablo, Apolo, Pedro, Akapacha, Hakanya, Hiwanya, Hichuru, Hutir urunaka, takikunau humanakanki. Humanakasti Kristun kapatawa, Kristusti Diosankiwa. Mayiri Corintios pusir halja. Humanakasti nanakaroh Kristun yanapirip hamak unyihap hanyama. Diosan han amuitkan amtawi nakap yatichanya taki. Hichasti walikiwa. Kititeh lurain katokki ukah askitap unyachitayanyapa. Nayasti humanakan taripatanyata. Hiliri nakan taripatanyatsa haniu yakiskti. Hanirakiu nayapachpas huchanchaskti. Chuymahan haniu kunas nayar huchanchireh utkiti. Ukah haniu sanyumunkiti nayan han huchanitaha. Kititeh tarip kitani ukah tatitua. Ukamasti humanaka han kunat samakih taripap hamti. Tatitun hutanyap suit apham. Hupau chamakanki uk kanar apsuni. Chuyman amtawi nakapsa kanstayarakini. Ukatsti Diosau sapakat mayniruh lurawi patham hachachaskani. Hilatanaka akanaksti humanakan aski matakiu parlapsma. Apolo sampita nayapachpampit amuit ayasa. Nanakat yate kasis kunateh qilqataaki ukat humanakan han saranukunya matakiu sapxma. Ukamat mainir munatap laiku han kitis hachachasis kanya pataki. Mainir han wantayasa. Ukampis kitirak humarusti maininakat sipan hukampi sumchurtamsti. Kunateh utiktam uksti hanit diosasti churtamsti. Hupateh churstamukasti kunatarak hachachatukta. Humas hikhatas kasma ukamasti. Humanakah amuyatah ni kamiri hapkhtawa. Munata marhamah takikuna ni hapkhtawa. Reinakham tukusah haniu nanakar mun hapkhistati. Anchakit chikpachi reinaka phasma. Ukamat nanakan humanakam pichik markaman kaphanyahataki. Nayan amuyatahat diosah nanak apostolo nakaroh keparhamaki ucaphitu. Hiwanyatak huchanchat hakinak hamapkhtua. Angela nakansa take hakinakansa unchukitanya takiutukupkhta. Kristur iyaos haphatah laikoh lokinakar hamau hakinakah unyhaphitu. Ukat sipana humanakaroh Kristu laikoh chikinakar hamau hakinakah unyhapkhtam. Nanakah pisich amani phtua. Ukampis humanakah walich amani phtawa. Nanakaruh hiskachap hitua, humanakaruh yakap tamua. Hichur kamas mangkat authata, umat parhata, isit halstatau sarnakapta. Hakis unisip hitua, hani utanip karaksa. Ukatsti karing kamau ampara nakahampi irnakapta. Nyang kaciri nakaruh sumampiu kutiapta. Ark nakatau nihasipta. Uksti amukiu mutopkhta. Nanakhathan walinak parlaphi. Ukampis yampuchuy mampiu nanakahkun sa amuit ayap harakta. Mat unarhama unyhaphitu. Han kunatak aski hakirhama unyhaphitu. Hichur kamas takehakinakat sipans wali hiskachatap haraktua. Aksti haniu humanakarp in kachanyatak kelkanip kismati. Han ukasti wawanaka harham amuit ayanya takio kailkani phasma. Humanakaroh wal munasip phasma. Humanakah Kristur iyaw sirihamah tungka warang kayati cirinisip kamsa. Hani walha aukinip ktati. Nayakiu humanakan aukimatha. Nayaw humanakaroh Diosan sumayati awi arunaka parla phasma. Ukatokeu humanakah Kristo Jesusam mayakip khtaha. Ukamasti, nayat yate kasis sarnakap hanya matakiu acik tapasma. Ukat Timoteo roh kitani pasma.
Hupaj tatitunkir munat aski wawahawa. Hupao Cristo Jesusampi sarnaqawihat amtayaphatam. Kunham taqichiqan sa iglesia nakan yatichkta ukarhama. Humanakat yaqipanaka hach'ahach'aw tukupje. Hanis humanakar unhir purin Cristo ukam amuyapharaki. Ukam pisa. Tatitun munanya pachi ukaha. Hank'aki humanakar tumtir huta. Ukapi unhaha. Kunte hukahach'ahach'a tukur haqinakaj lurapkani ukha. Haniu parlapki ukakha. Diosampi hakanya haniu lakaki ñapaakiti. Hanukasti lurawimpi uñasht'eyañarakiwa. Kun sahichaj humanakaj hutka ukhaj munapqta. Purinisinja mutuyaphamati hanukaj munasiñampi sumachuyman tumt'ayasincha munapqtaja. Mayir Corintios, pesqir halja. Humanakat mainej aukipan qepa warmipampi sarnaqatapaw yatisi. Ukam sarnaqaña hanipuni wach'aswali kiti. Haniu diosarhan untir haqinak taypin sa ukam sarnaqiri utikiti. Ukama akasinsa. Humanaka hach'acha sisipkaktawa. Ukami pansti, llakita sipkañamawa. Ukam sarnaqir haqej humanak taypit alisnukutaña pawa. Naya hanis humanak taypinkstha. Ahayun humanakampi chikasktua. Nayasti humanak taypin hikataskirista ukamaw ukahan wali sarnaqir haqir huchanchta. Kunapachate humanakaj tantachasipkat ukaha. Nayah ahayun wa humanakampi chikaska. Tatit Jesusan chamapas humanakampi chikaskarakini. Ukamasti, Jesus tatitusan sutipharu ukahaqej supayar katuyataña pa. Ukamat hanchipan tukkataña pataki. Ahayupasti tatito hutkan ukharaki qispiyataña pataki. Humanakasti haniukunat hach'achasiñamas utikiti. Akasaw yatiptawa. Mahuk alevaduraj takpash t'anta masaru poqtagi sasa. Ukamasti, humanakar hanwal ta'ir naira levadura haqtapjam. Ukamat machak masat lurat antaru untatapjañamataki. Chiqpachansa, humanakaj Pascua urunakan manqañakis ukahan levaduran t'antjamapjtawa. Cristo hiwasan Pascua cordero saja. Hupaj hiwasanak laiku hiwawai. Ukamasti hiwasaj han levaduran t'antampiu Pascua uruyañasa. Ukaw chiqapaja. Haniu naira levadurampi. Hanirakiu han walinak lurañampis uruyañasa akiti. Apayanipksma uka mainir qillqatahan sapsmawa. Wachuk hucha luririnakampe han chikachasiphamti sasa. Ukampe haniu sapkaya asmati. Akapachan wachuk hucha luririnakata. Michanakata. Luntatanakata. Yaqa diosar yupay chirinakat han mayampitak hitiqtapjam sasaja. Ukamas pa ukkaj, humanakan aka urakit mistjapjañamaw wakisispa. Hanukasti sapjaya asmawa. Kristur iyausirikasin wachuk huchan sarnaqaski, mich'asiski, yaqa diosar yupaychaski, ñanqachaski, machaski, luntatasiski, ukanakampe han chikachasiphamti sasa. Ukam haqinakampe hanipun manqaphamsa. Haniu nayaruj anqahan kirinakar huchanchañaj waktituti, diosaw hupanakaruj huchanchaskani. Ukampis humanakaj iglesian kirinakaruj huchanchaphañamawa. Ukatpi uka huch luririruj humanak taypit alisnukupjam sapasmaja. Mayir Corintios, sohtir halja. Kunapachate humanak taypit mainej yaqampi ch'aqwankchiqa, kamisara Kristurhan untir taripirinakar yatiasir saranisti. Kunatarak diosan qollan markapan kirinakar han yatiasisti. Hanit humanakasti yatipkta.
Diosan qollan markapan kirinakan akapacar taripanyapsti, akapacar taripanyateh humanakar wakt abhatam ukaha, hanitukahish kachahwanakamsti unihapkas masti, hanitiatipkta, hiwasanakah anhelanakam pacar taripkanyan uksti, ukamachi ukasti, hukam sum hiwasan chahwanakas unihanyasaha, ukamasti, hakawiman chahwanakateh utcheha, kamisarakhan iglesian kiripki, ukahakinakar chahwanak unihaphanyapatak uchaphtasti, aksti humanakar p'inkachanyatakiusista, hanit humanak taipin uthkimayni amuitanisti, ukachahwanyanak hilatanakap taipin unihanyatakisti, haniu hilatanak purak chahwapkiti, hanukasti Kristurhan untir taripirinakaru chahwanakap yatianiphe. Humanak taipin chahwanyanak uthatapah hanipuniw achaswali kiti. Kunatarak chikaparhan unihatasti amukhan mutuphtasti. Hanit walikas palun tatayasinyasti. Ukat sipana, humanaka haniw chikapar lurap karaktati, pachpahilanakamat lun tatasip kaktawa. Hanit yatip kita chikapar han unihirinakan alah pacar han mantanyapha, hani salkhayasip hamti, wachok huchan sarnakirinakah, haniw diosan markapar mantap kaniti. Hanirakiut yakad diosar yupay chirinakasa, wachok hucha luririnakasa, iusanakasa, chachapura, hanukah warmi pura kanyusirinakasa, luntatanakasa, michanakasa, machirinakasa, nyankachirinakasa, luntatanakas mantap kaniti. Humanakat yakipanakah ukama apharaki yatawa, ukampis hichah, umachata haptawa. Humanakah tatit Jesucriston sutipharu. Diosasan qollana hayup tokeu qollana. Aski hakinakarus tukuyata apharakta. Maininakah saphiwa. Nayah kunteh mungta ukluras kakiristua sasa. Ukah chikakiskiwa. Ukampis haniu takikun luranyas aski karakiti. Hisa. Nayah takikun salura kiristua. Ukampis nayah haniu kunampis apnakayasinya haakiti. Sapharakiwa. Mangkah purakatakiwa. Purakasti mangkatakirakiwa sasa. Ukah chikakiskiwa. Ukampis diosau paipach tukhani. Ukat sipana. Hancheh haniu wachok hucha luranya takikiti. Hanukasti tatitu takiwa. Tatitusti hanchita kirakiwa. Kunhamteh diosah Kristo tatitur haktaikeha. Ukamarakiu hiwasaruh chamapampi haktaistani. Hanitiatipkta hanchinakamah Kristun katapsti. Kristun hancipat apakasin wachok hujan sarnakir warmiroh curara kiristi. Hani ukamakaspati. Hanit humanakah yatipkta. Kuna pacateh macacah wachok hujan sarnakir warmimpi mayachaski ukhaha. Masapa hancik tuk haphatapsti. Kelkatan siwa. Pampacaneh masapa hancikiu tuk haphisasa. Ukampisa kuna pacateh maineh tatitur katuyashe ukhaha. Ahaytoken tatitumpeh mayaki hiwa. Ukamasti wachok huchaluranyat hitik tapham. Kunaya kahutsay mahakeh luraskpan, hani uhanciparuh nyang kachkiti. Ukampis wachok huchaluranyar katuya siriha, pachpa hancipatakiu huchachasi. Hani tiatipktasti kumanakan hancimah diosan curata, uka kolyan ahayun utapatapsti. Kolyan ahayus humanakan hakatapsa? Humanaka haniu humanak pacat munanya nipktati. Diosau humanakaroh alasiphtam. Ukat humanaka hanciman diosaroh wakay japhanyama. Mayir Korintios, pakalkur halha.
Hichasti kunteh qillqanipkista uka hisktanakaru arus hatanymunta. Walispaw han haqichasiñaja. Ukampis wachok huchaluran uthatap laykuh sapamayni chachaw warmini ñapa. Sapamayni warmiraki uchachani ñapa. Chachaq warmi patak taqilurawinaka phoqañapa. Warmisa chachapatakih taqilurawinaka phoqañaparaki. Hani warmi hanchipat munanyani khiti. Hanukasti hanchipaq chachapan khiwa. Hanirakiu chachas hanchipat munanyani khiti. Hanukasti hanchipaq warmi pankhiwa. Ukalayku, han humanak pura haniu sasiphamti. Wakischi ukah arus tasipkham. Ma hukapachwa han hakasiñataki. Uka urunakan diosat maisiñataki. Uka qipatsti, wakisiu mayachasiphañama. Inampis mayne hanchipar han atipir hamasaq, supayaq huchar purichispa. Aksti ma iuhakaspas ukamak sapqsma. Hani ukamachi arukiti. Nayaq taqinis naihama aphañam munirista. Ukampis diosaq sapa mayniru kunayman churawinak churi. Mayniruq mayha, maynina karusti mayharaki. Sapa waynana kampiro, ihmana kampiro saraktua. Walispa wahan haqichasisaki, naiham sarnaqaphañapa. Ukampis hanchin munañaparhan atipir hamasaq haqichasipqpan. Haqichasiñasti askiwa, hanchin munañapampi atipheasiñatsipana. Ukampis kitinakateh haqichatahaphi, ukanakaruq sistua. Warmih chachapar han apanukpati. Ukasti haniu nayan aruhakiti. Hanukasti tatitun arupawa. Hichasti walikiwa. Warmitih chachapar apanukchiha. Sapakiu hakhanyapa. Hanukah pach pachachapampiu sumang taphanyapa. Ukakipkaraki chachah haniu warmi pampeh halhtanyapa akiti. Maynina karusti na yausista, hani utatitoxis kiti. Mayni hilatateh kristur han iyausir warmimpi haqichatachiha, warmisti ukachachapampi hakanyatak amtaschiha, uka hilatah hani uka warmimpi halhtanyapa kiti. Kristur iyausir warmiteh kristur han iyausir chachampi haqichatachiha, ukat cacateh uka warmimpi hakanyatak amtaschiha, hani uhupampi halhtanya pakiti. Kristur han iyausir cacaha, Kristur iyausir warmimpi hataplayko, Diosan katokatahewa. Kristur han iyausir warmisti, Kristur iyausir cacampi hataplayko, Diosan katokataharakiwa. Han ukamakas pa ukasti, wawanakama huchararap haspawa, ukampis hupanakah kolyan markankiri haphewa. Hichasti, Kristur han iyausir chachampi warmimpite halehtany muncheha, halehtasipkpan, ukami pansti, hilatas kuyakas sapar tuktataki haptawa. Diosaw humanakaroh sumangkany hakawir hausapkhtam. Kristur iyausir warmi, kunha matarak cecamar khispiasma ukyatasti, Kristur iyausir caca, kunha matarak Kristur han iyausir warmimar khispiasma ukyatasti, kunha maskpan saya, sapa mayniu tatitun curawi nakaparham kakanyapa, kunham teh diosah huparhauski ukamaraki nyapawa. Nayak akayatichawi taaki iglesia nakar churta. Diosateh mainero circuncisión katokerir haus ci ukaha, uka circuncisión katokatapat han imtpati, circuncisión han katokerir teh haus ci ukaha, haniu circuncisión katokanyapah wakiskiti, circuncisión katokanyas haniu kunakisa, hanukasti, Diosan aruna kaparhaisanyaw askiha. Sapa mayniw kunham teh Diosa hausap kitam ukamakisip kanyama. Akisiyata kayat ukateh haus tamha han yakisimti.
Qispit sarna kasiñatej hikhatanya hamaj chiukaj han pisichuin tanti. Kititej t'aqisiyata kasin iyawsañar hawsataj chiukaj. Hichahupaj diosar loqtirijiwa. Kititej antutata kasin hawsata chiukaj. Hichaj Kristun uiwatapajiwa. Diosau humanakaruj alasipjtam. Hani yaqhaqinakan uiwataparuj tukuphamti. Ukamasti hilatanaka. Sapamainis kunhamteh diosa hausap kayatam ukamak nairakatapan sarnaqapham. Han haqichasit warmina katakisti. Haniu tatitun wakiskir arupah utikituti. Ukampis nayan amuyohat sista tatitun kuyapayasiñapan nayah askik ta ukarhama. Nayatakeh askis pawa. Sapamaineh kunhama akiteh ukamak qhiparanyapa. Han walt'añ urunakan hakatas layku. Humateh warministaja, han apanukumti, han warminixta ukasti, han warmtaqamti, haqichasisasti, haniu huchlurktati. Matawakon haqichasitapas hanirakiu huchakiti. Ukampis haqichasirinakatakeh hanchikan kanyapan yakisiñanakaw uthani. Nayasti ukanakar han purisip kanyam munirista. Hilatanaka, nayaha kamsañ munta, hukapachaki uthihistu. Ukalayku, warmin chachanaka, chachan warminaka. Hanis haqichasitaap kasma, ukamaw hakaphanyama. Yakitanakah kusisitaap kasmas ukamakiu sarnaqaphanyama. Kusisiñang kirinakasti, yakitaap kasmas ukamakiu sarnaqaphanyama. Alasirinaka hanis kunas humankaspa ukamakiu hakaphanyama. Akapachan kuna aski hikhatirinakas hanis kunsa hikhatapkaspa ukamakiu tukuphanyapa. Akaurakin ni tukusis kataplayku. Nayak humanakan yakinakam apakany munirista. Kuna pachateh maineh sapakiski ukah tatitun yaanakapata. Ukamarak hupar kusisiya nyampit yakisi. Ukampis warmin chachasti, akapachianakat yakisi. Warmipar kusisin chura nyampit yakisiraki. Ukamat chuyimapah payanki. Ukamarakiu han chachan warmisa, sapatawakos tatitun yaanakapat yakisi. Hanchinsa agayunsa, qoyanap hanyapataki. Ukampis chachan warmeh akapach yaanakatak yakisi, chachapar kusisiya nyampit yakisiraki. Aksti, humanakan askimatakiu sapsma. Haniu humanakar harken laykuti, hanukasti, tatitur takichuy maloktas hakham hakaphanyamataki. Ukampis mainiteh parlatapampi hakichasiñapah niya hatap amuychiha, maranak sa pokkarakchi ukaha, hakichasiskakpan, hunhamarwi amuychi ukamarhama. Ukasti haniu huchakiti. Ukampis mainiteh chuymapan han hakichasin amtikchiha, uka amtapah walikis kiwa. Ukamasti parlatapampiteh hakichasiniha, walik luraski. Haniteh hakichaskan ukasti, ukamp sumluri. Chachan warmeh cacapan hakanyap kamah, cacapan hakanyapawa. Cacap hiu hatatsti, hupah kitimpiteh mungki ukampe hakichasiskas pawa, iyaw siri Kristur iyaw siri paha. Amuyo harhamah haniteh wasitat hakichaskas pa ukaha, hukamp kusisitaw sarnakasispa. Uksti diosan akayupan chuymahan katapat arsta. Mayir Corintios, kimsakalqor halha. Hichasti yakadiosanakar loktat mangkanakat parlaphama. Chikpachan sa sistanwa. Takiniw chikpach yatin kang kanyanitan. Ukampis ukayatin kang kanya hachach tukuyi. Muna sinyasti diosan markaparuh hiltayiwa. Mainiteh kun sa yatitap amuyaschiha. Haniraw yatkiti kunhamteh yatinyapaki ukha. Ukampis mainiteh diosar munchiha, diosah huparuh untiwa. Yakat diosanakar loktat mangkanak mangkanyhatha, ni yatanwa.
Haken lurat Diosa kapachan haniw kunakisa. Masapat Diosakiw uthi. Alakpachansa akapachansa. Munanyan yaka Diosanakas uthaskpan. Hiwasanakatakeh masapa Dios aukikiw uthi. Uka Dios aukimpiw takikunas qalti. Hupatakikiw hiwasanaka hakapkhtan. Masapa tatitukiw utharaki. Hupasti Jesucristowa. Hupipan takikunas uthi. Hiwasanakas utharaktan. Ukampis haniw takin chikakan kanyap yatipkiti. Yakipanakah yaka Diosanakar yupaychan yatitaapkan ukanakaha. Ukamang kanakat mangkasip kakiwa. Diosanakar loktatatap amuyasina. Ahay token tukatap laikusti. Chuy manakapan huchan hamaw amuyasiphe. Chikpachan sa kunteh mangkiktan ukahaniw Diosat hayars taikistuti. Haniw mangkasati aski kanyaneha. Hanirakiw han mangkasas han aski kanyaniteha. Ukampis humanakah amuyasipham. Ukam luratamampiw iyaw sawin pisip ki ukanakaro huchar puriyap hasma. Ukamasti humateh ukanak yat kasina. Yaka Diosanakar loktanchikan kontasis mangkata. Ukatsti pisi iyaw sanyan hilatateh unyhata mukaha. Uka hilatah uka yaka Diosar loktat mangkarakispawa. Ukamat humah yatita mampeh pisi iyaw sanyan hilamaroh aptasma. Kristoh uka hilat laiku hiwarakinha. Pisi iyaw sanyan hilatanakar nyang kachasasti. Humanakah Kristo pachparu nyang kachapkhtaha. Uka laiku. Mangkatahampiteh hilahar huchar puristha. Haniw ay chamang kanyahah wakishiti. Huchar han langtayas kanyataki. Mayir Corintios, yatungkir halha. Nayah kespiat hakitwa, apostol kang kanyanirakitwa. Uksti haniw humanakah imtap kitas mati, tatit Jesusaru unihta. Humanakasti tatitutak irnakawihan achupaphtawa. May ninakatakih inas na yahan apostoluksti. Ukampis humanakatakih apostolutwa. Humanakan tatitungkap hatamaw nayan apostol kang kanyah unyachayi. Nayar hiskachirinakatakih akam arsusta. Nanakan wakisiw mangkampi umampi katokanyaha. Ukamaraki Kristur iyausir esposa nayam chika irpanyatakisa. Kunhamteh mainir apostolo na kasa, tatitun hilanakapasa, Pedros lurki ukama. Hanukah Bernabeampi nayampikich hakanyatak irnakanyahah wakisiha? Ejersitonha, haniw ma soldadoh ukang katapat pachpakolkip irsus kiti. Uba yapuchirinakasti, uba achunakapat mangkaphe. Ovejanak awatirinakasti, chawakapki ukalechi umaphi. Akarunakah haniw nayan arunakah hakikiti. Hanukasti, tatitun arunakapaw ukam yatichi. Muesisan kail katapansti siwa. Trigo takil wakaroh nyukumpe han uskuntaphamti. Diosa haniw wakanakat yakisisakih uksiskiti. Hanukasti, hupah hiwasanakat yakisi. Kamachih hiwasanak laiko kail katawa. Orak pulirisa, trigo hauksuris hupar waktiki ukkatokan suyas irnakanyapawa. Ukamasti, nanakateh humanakan cuy mamar ahay hatap hawan tapsta ukasti, humanakat hanjitokin yanak katokanyah wakisiwa. May ninakateh humanakat ukam katokchiha, nanakatakeh ukat hukampi katokanyaw wakisi. Ukampis haniw nanakah take ukat arsusipkti. Diosan sumayatyawi arunakap kananchan han harkatanya playkoh amukiw mutupkhta. Humanakah yatipkhtawa. Kitinakateh tatitun utapan irnakapki ukanakaha. Tatitun utapat hakaphi. Ukampih sanymunta. Kitinakateh altaran wilanchanak loktapki. Hupanakah loktat uiwanakan ayjab mangkaphi. Ukakip karakiw tatitoh saway.
Kitinakateh Diosan sumayatiawi arunakap kananchapki ukanakah ukapachpa irnaqawit hakaph pansasa. Ukampis hanipuniw nayah kun katokanyatakis maikti. Hanirakiw maakun nayar curap hanyamatakis kailkanip kismati. Ukam lurk pachaha askis pau nayan hiu hanyahaha. Haniw kitis ukakusising apak kitas pati. Nayatakih Diosan sumayatiawi arup kananchanya haniw kuna hachachasinya kisa. Uka kananchayan wakisipunitap amuita. Kunakikan nayatakiha, Diosan arunakap han kananchikirista ukaha. Nayateh amtanya hampik lurirista ukaha, lurawi hat katokanya wakisispawa. Ukampis nayateh hariatat lurirista ukasti, kunteh Diosah siskito ukpokan laiku lurirista. Ukami ipansti, nayar kusisir waktaweh Diosan sumayatiawip han kun mayis kanancanyawa. Ukampih sanymunta, Diosan sumayatiawi arup kanancatat haniw kun sa katokanyatak maikti. Nayahan kitin uywatapa kasas takinin uywataparu tukta. Kristo takwal hahakinakar hikhatan laiku. Kuna pachateh nayah hudiyunak taiping kayat ukaha, Kristor iyaw saphanya patakih hudiyo hakkamaw tukta, ukampeh sa imunta, muesisan kamachiparham sarna kirinakan Kristor iyaw saphanya patakih nayapachpaw ukakamachirham sarnakta, tsikpachan sa haniw nayah ukakamachin apnakatakti. Matokitsti, kitinakateh muesisan kamachiparhamhan sarnakap ki ukanakan Kristor iyaw saphanya patakih upanak kamaw nayah tukta. Tsikpachansa, nayah Diosan kamachiparhamaw sarnakta. Kristun kamachiparham niyak sarnakasaha. Kuna pachateh pisi iyaw sanyan hilatanakam pichika kayat ukaha, upanak kamarakiw tukta. Hupanakan Kristor iyaw saphanya pataki. Maarunha, hupanak kamaw tukta. Ukamat makaw kanis kispitap hanya pataki. Diosan sumayatiawi arunakap arsun laiku takikun sa lurta. Ukamat ukapachpat katokanya hataki. Humanakah yatip htawa. Ma atipasiwin ha, takiniw halaphi. Ukampis mainikiw churawi katoke. Ukakipkarak humanakah churawi katokan kam halapham. Kitinakateh ma anatanyan atip anyatak wakichasip ki ukanakah. Kunatehan wal taikaspa ukanak al apanukuphe. Uksti ma pilyo katokanyatakyu luraphe. Ukat ukspacha ukapilyo parsuwaihe. Ukat sipana, hiwasakhan parsur pilyo katokan laiku haltanha. Nayasti haniw huykur untat halkti. Hanirakiw nuwasinyansa inachusarus chakun kirista ukam nuwaskti. Hanukasti, hanchi haruh mutuitwa. Ukatsti, haisanya patakiw waitarakta. Ukamat yakanakar yatichkasin han apanukutanya taki. Mayir Corintios, tungkir halha. Hilatanaka, nayah humanakan amtap hanyam munta. Naira aukinakasah makinayan chiu hatataw marrojo satko tatakpachan makataphana. Ukam tokeo taki hupanakah muisisampi mayachasiphana. Kinay toke, kota toke, bautisatasina. Ukakip karakiw hupanakah pachpa ahay tant amang kaphana. Pachpa ahay umapharakina. Hupanakah ahay karkat umaphana. Ukakarkaw hupanakam chiksarana. Ukakarkasti Kristo tatitunwa. Ukampis hupanakat walhaniw Diosarohan kusisikanti. Ukat wasaran hiwaraphana. Takeakasti hiwasan amuit asinya sa takiw lurashina. Ukamathan hiwasanakah hupanakham han walinak munapayas kanya sa taki. Hani humanakah yakha Diosanakar yupay japhamti. Kunhamteh hupanakat makaw kaneh lurapkan ukama. Kail katasti siwa.
Haqeq manqañataki, umañatakiu qontasina, ukatsti toqop harakinwa. Hiwasaq wachuk año hucharuq han katuyasiñaniti. Kunhamte hupanakat yaqipanakaq katuyasipkan ukama. Ukam luratapachti, ma urukiu patunka kimsan waranqa haqinakaq hiwarapjana. Hanirak tatituruq yantkañaniti. Kunhamte hupanakat yaqipanakaq lurapkan ukama. Ukam luratapachti, katarinakan achhataw hiwarapjana. Hanirak Diosatakej arusiphamti. Kunhamte hupanakat yaqipanakaq arusipkan ukama. Ukat hiwayir Angela hupanakar hiwarayana. Taqea kanakaw naira ukinakasampej lurasitayna. Hiwasatak ma untasiwi ñapataki. Ukanakasti, akaurunakan hakapkitan ukanakar iuqt'añatak qillqatawa. Ukamasti, maynitej ch'amanham amuyaschiqa, wal amuyaspan. Ukatarak tinkuskaspa. Humanakan haniukuna yantas han atipkayah uthapktamti. Humanakasti Diosaru katuyasiphañama. Hupasti haniu humanakaru han atipkay yantanakam t'aqisiyapkatamti. Hanukasti hunapachatej yant'aj hutkan ukhaja. Diosau humanakaruh kunihamat ukayantar atiphansha yanapt'aphatam. Ukamat atipt'aphata. Munat hilatanaka. Yaqa Diosanakar yupaychañat hitiqtapham. Nayaj amuytir haqinakar hamaw parlapsma. Kuntej sapksma uk humanak pachpa amuyt'apham. Kunapachatej Diosar yuspagarasin qollan qirut umktan ukhaja, Kristun wilapan mayakitas uñasht'aytan. Kunapachatej t'anta pachktan ukhasti, Kristun hanchipan mayakitas uñasht'ayaraktan. Walhanipktan ukasa, taqiniw masapa t'antatman q'apqtan. Ukatarak masapa hanchikipqtan. Israel markat amuyapqam. Wilancha loqtat uywanakat manqirinakaja, Diosampi altaran loqtapki ukanakampej mayakipjiwa. Ukampej haniw sañmunkti, haqin lurat Diosaj askitapa. Haniraki uka Diosar loqtat aychas yaqa aychat sipan huk'amp askiw sañmunkti. Nayaj sistua, Diosar han unt'irinakaj supayanakaru wilancha loqtasipki. Haniw Diosar loqtapkiti. Nayaj haniw humanakan ukanyanqa supayanakamp chikachasiphañam munkti. Haniw tatitun qirupat umasaj supayanakan qirupat umapkasmati. Hanirakiw tatitun manqawipan manqkasaj supayanakan manqawipan manqapkasmati. Hanukaj tatituruch q'apisiyan munasipkaktanja. Hiwasaj tatitut sipan huk'ampi ch'amanitanti. Humanakat yaqipanakaj saphiwa. Maynej kuntej munki uklurakispawa sasa. Ukaj chiqawa. Ukampis haniw taqpachapun askikiti. Hisa. Maynej kuntej munki ukluraspawa. Ukampis haniw ukaj taqinir ch'amanchikiti. Haniw kitis hupapachpan askipataki kun sa taqañapakiti. Hanukasti, mayninakan askipatakiw taqañapa. Kunatej aycha qhatun alhañatak uskutaki. Uk alasisaj manqasipkakim. Chuymaman han mayht'asis kañapatakej han kun sa hiskimti. Taqea kapachasa, kunanakatej ukan utki ukas tatitunkiwa. Kristur han iyausir haqitej manqasir hawsayaphatam, ukat humanakaj sarañ munapharakit ukaja. Kunanaktej churapkatam uk manqasipkakim. Chuymaman han mayht'asis kañapatakisti, han kun sa hiskt'aphamti. Ukampis maynitej saphatam. Akaychaj yaqa Diosanakar wilancha loqtatawa sasaja. Ukamaj han uk manqaphamti. Uk arsuriro han mayht'ayañataki. Humanakas han mayht'asisipkañamataki. Uksti maynin chuymapat parlaskta. Haniw humanakan chuymanakamat parlakti.
Mayni hakin chuymaplay kusti, haniw na yan munanyahar luratahat hujan jatanya pakiti. Diosarius pagarasateh mangksta ukah, hunatarak mangkatahat kumipritanisti, ukamasti mangkaphamsa umaphamsa, hanukah kunsay lurapham. Diosar hachachanyatak lurapham. Han kitirus lang tayaphamti. Hudiyo nakarusa han hudiyo nakarusa, hanirak Diosan iglesia pangkiri nakarus lang tasiyaphamti. Nayaste takikunan takinir kusisiya takiu chamachasta, haniu nayan askinya haktakti, hanukasti maininakan askinya takta. Ukamat kispiasin hikhatap hanyapataki. Mayir Corintios, tungkamayanir halha. Humanakah nayat yate kasis sarnakapham. Kunham teh nayah Kristut yate kasis sarnak kitaukama. Hilatanaka, nayat amtasip hatamata, yati caawinakahar istap hatamat walikiu saphasmawa. Ukampis nayah amuit aphanyam munta. Kristu takicachan pekepaha. Cachasti warmipan pekepawa. Kunham teh Diosah Kristun pekepaki ukama. Ma cacateh pekep coktasis Diosat maischiha. Hanukah yatiawi arunaks arschiha. Kristurup ingkacay. Ukat sipana. Kuna pacateh ma warmeh pekep han coktasis Diosat maischiha. Hanukah yatiawi arunaks arschiha. Cacaparup ingkacay. Nikutap sakal mururas kaspa ukamawa. Ukampis ma warmiteh pekephan coktas kceha. Walis pau mapit nikutap kal mururas hanyapa. Ukampis warmiteh nikut mururasinyan pengkatap amuy ceha. Pekep coktaspan. Cacahaniu pekep coktasinya pakiti. Hupau Diosan untasi tapaha. Ukats ti Diosan hach akan kanyap unyashtay. Warmis ti cachan hach akan kanyap unyashtayaraki. Ukampis haniu cacah warmit luratakiti. Hanukas ti warmiu cacat lurataha. Cacas ti haniu warmipan luratakanti. Hanukas ti warmiu cacipan luratanha. Ukalaiku. Anhelanak laiku warmeh haisasirkan kan cimpo pekep haruh apanyapa. Ukampis Kristung hasah haniu cacahan warmipan utikaspati. Haniraki warmis han cacapan utikaspati. Cikpacan sa warmeh cacat luratanwa. Cacas ti warmit yuriraki. Ukah cikas kapuniwa. Takikunas Diosan luratawa. Humanak pachpa amuit apham. Warmin peke han coktasis Diosat maisinyapah walikis kiti. Pach pasar nakawisaw yati chisto. Cachan nikut hilayasinya pah map engkatapa. Ukat sipana warmitakih nikutap hilayasinya hacat untata nyawa. Huparu haca nikutah pekep imhatasinya patak curasi. Ukampis mainiteh akatoke cahwan munceha. Yatinya pawa. Haniu nanakasa. Hanirakiu Diosan iglesia nakapas yakasarawi untapkti. Hichasti humanakar kailkan kasah haniwal lurapktati sapasmawa. Amuyatatha tanta casiwi nakamah humanakar askilur pacah hanihamakiwal tayapktamti. Naira kataha kuna pacateh humanakah tanta casip ktaukaha. Humanak taipint akanok tanya nakau uthisap hitua. Ukasti amuyatah cikatap hamawa. Humanak taipint akanuk tanyanak uthanyapah wakisiwa. Ukamat yatinya taki, kitis cikpach Kristur arkireh uka. Ukamt akanuk tanyanak uthipansti. Mangkanya tak tantacasip kita ukah, haniu tatitun mangkawibham amtatakiti. Mangkasinya ki ukasti. Sapa mainiu mangkap nairakat mangkashe. Ukchan kamasti, maininakah mangkat aut hatas kiwa. Maininakasti niyaw macarata haphi. Hanit humanakasti utanakanip ta utaman mangkap hanya mataki. Umap hanya matakisti.
Kunatarak ukam lurasasti Diosan iglesia piskachayapta. Han manqañaninakar p'ink'atukuyasasti kamsap harakimasti. Walikiu saphamati. Ukaluratanakama haniw walikiti. Nayah yatichap ksma ukha tatitut katukta. Tatit Jesusah alhan tatanya pakan uka arumaut anta irtana. Ukat sti Diosarius pagarasa ukat anta pachana. Ukat sana. Akah nayan hanchehawa. Humana klaiku katuyatawa. Aksti nayat amtasis lurapham. Uka pachparakiu mangkan tukuyasah kero astana. Ukat sarakina. Aka keroh machak arust awiwa. Wilahampi chimpuntata. Sapakuti umapkat ukaha nayat amtasisaw luraphata. Ukamasti, humanakah sapakuti akat antamang kapkata. Akakirut umapkat ukaha, tatitun hutanyap kamah hiwatap kananchasipktaha. Ukamasti, kititih hanaski kas tatitun tantap mangki. Kerut karaki ukaha, tatitun hancipata. Wilapat huchancataw unhasini. Ukalaiku, hanir ukat antamang kasa, ukakirut kasah sapamaini cuymap unyantaspan. Tatitun hancipatap han amuyasis mangkasa, kerupat umasah, hupapach pamutunya patakiu mangkaski umas karaki. Ukat humanakat yakipanakah usuta sipki, pisich amani sipki, yakipanakasti hiwarasip karaki. Hiwas pacateh cuymas unyantasinyan ukaha, tatito haniu hujan cikistas pati. Kuna pacateh tatito hujan cikistu ukaha, yatekanya satakiu mutuyistu. Han hiwasah akapacangkir hakinakam pichika hujan catanya sataki. Ukamas timunat hilatanaka, kuna pacateh mangkanyatak tantaca sipkat ukaha, mainit mainikam suyasipham. Mainitih mangkat aut hatachiha, utapan mangkanpan. Ukamat Diosah ukam tantachasitanakamat han mutuyap katamti. Yak hahis tanakamarusti, humanakan ukar puringka ukaw kananjaphama. Mayir Corintios, tungkapayanir halha. Hilatanaka, kunanaka kiteh ahayun churawipah ukhat yatip hanyam munta. Humanakah yatip htawa, kunapachateh kristurhan iyausap kayat ukhaha, humanakah huykurun tatawhan parlir yakadiosanak arkasip kayataha. Ukat hichah yatip hanyam munta, haniu kitis diosan ahayupan chamapampeksis kaspati. Jesusah nyang kachatapan sasa. Hanirakiu kitishan kolyan ahayun chamapampeksis kaspati, Jesusah tatitua sasa. Iglesiansti kunaiman churawinakaw uthi, ukampis pachpa ahayu ukanak churi. Kunaiman tokit loktanyanakaw uthi, ukampis taki ukanakah pachpa tatituru loktaphi. Kunaiman luranyanakaw uthi, ukampis pachpa diosaw chamapampek takikun sa pamainin luri. Diosah sa pamainiru ahayun unanchawip churi, takinin askipataki. Yakipanakaroh kolyan ahay tokiw yatin kanyampi arsunya patak churi. Yakipanakarusti ukapach pa ahay tokiw takikun yatinyampi arsun churi. Yakipanakah pach pa ahay tokiw iyawsan katokaphi. Yakipanakasti usutanakar kolyanya takiw cham katokaphi. Yakipanakah muspar kanyanak luranya takiw cham katokaphi. Yakipanakasti profesia arunak yatianya takiw machurawi katokaphi. Yakiparuh Diosah aski ahayunaka, nyangka ahayunak untan chamachuri. Yakipanakarusti, yakarunakat arsun chamachuraraki. Ukamarus yakipanakaruh, ukayaka arunakat arsutanak kananchan chamachuri. Takiakanaksti, mapachpa ahayukiu chamapampiluri. Hupasti kunha marutehmunki ukamaru sapa mainir lakinoki. Hakin hancipah wal hachakanakat luratak ciukasa, masapa hancikiwa,
Kristo ukam mayakirakiwa. Uka kipkarakiu taqi hiwasanaka Judío na casa, han Judío na casa, taqisiyat haqina casa, han taqisiyat haqina kas bautismo katukaptan, ma sapa ahay toki, ma hanchik tukunya sataki, taqinis ukapachpa ahayut katokaraktan, ma hanchik haniu maya sapat lurataki kiti, hanukasti walhanakat luratawa. Kayutih saspa, haniu nayak amparakti, ukat han hancing ti sasaha, haniu uk satapampe hancit yakakaspati, hinchutih saspa. Haniu nayak nairakti, ukat han hancing ti sasaha, haniu uk satapampe hancit yakakaspati, takpach hancitih nairakamakis pa ukah, kunampirak istasnaste, takpach hancitih hinchukamakis pa ukas, kunampirak muktasnasti, ukampis Diosaw munataparham hanchiroh takikun uchi, takpachatih maasapakisapan ukaha, hanchih haniu utikasapanti. Chikpachansa, hanchih walhachikanakaniksi ukasa, hanchih mayasapakiwa. Nairak haniu amparasiskaspati, haniu munksmati sasaha. Hanirakiu pekis kayu nakaroh siskaspati, haniu munapksmati sasaha. Ukat sipana, hancingki ukanakat hanya kanyihamaki ukasa, ukanakan utyanyapah wali askiwa. Hancisansti, kau harutih hanya kapktan, ukau hanakarusum istapitanha. Kau hanakateh hanya kanyah wakiski, ukau hanakaru wal yaktanha. Hancisan wali yakataki ukanakaru haneu ukam yakanyah wakiskiti. Diosah ukam hancis lurataina. Han yakat cikanakan hukampi yakatanya pataki. Ukamat hancisan han halhtanyanak uthas kanya pataki. Hanukasti, hancisan uthki ukacikanakah mainit-mainikam yanap tasip hanya pataki. Hancisan ma cikateh takis cika, takicikaw takisiraki. Ma cikateh yakata cika, takpacaniu kusisiphi. Ukamasti, humanakah Kristun hancipaphtawa. Humanakat sapa maineh uka hancing kiriphtawa. Diosah iglesian uthanyap munana, nairirinha apostolonaka, payirinsti profetanaka, kimsirinsti yatichirinaka, ukharusti musparkan luririnaka, maininakah usutanakar kollirinaka, yanapasirinaka, sarayirinaka, yakharunakat parlirinaka. Haniu takinih apostolop kiti, hanirakiu takinis profetap kiti, haniu takinih yatichirip kiti, hanirakiu takinis musparkan lurawinak luririp kiti, haniu takinih usutanakar kolyanyatak chamanip kiti, hanirakiu takinis yakharunakat parlap kiti, han untat arunak hananchirip kisa. Humanakasti, hukampi suma churawinak katokan munapham, nayasti hukampi sumataki unyashtayabhama. Mayir Corintios, tunka kimsanir halha. Nayateh hakinakana, angelanakan arunakap parlirista, ukat haniteh munasinyah uthikitas paha, nayah malatar untatakiu tohokirista, hanukah ma platilyur untatakiu churyokirista. Hutir urut yatianya teh uthitaspa, Diosan imantat amtawib teh amuitirista, takikun yatirista. Kolyunak unahtayanya takis iyawsanya nirista, ukat haniteh munasinyah uthikitaspaha, haniunayah kunakiristsa. Ukat stita kaya nakahtekhan kunaninakar lakinokirista, pachpahan chihteh nakantatanya takkatuirista. Ukat haniteh munasinyah uthikitaspaha, ukalauratahah haniu kunataki kaspasa. Munasinya ninyah lamp ucuy maninyawa,
kuyapaya siriñawa. Haniu unyisisinya kiti, haniu hachachasinya kiti. Haniu han walinak parlanya kiti. Haniu hupan hakinya pak munanya kiti. Haniu amuk titinya kiti. Haniu han cikapar unyihatat kusisinya kiti. Hanu kasti cikapar unyihatat kusisinyawa. Munasinya ninyak takikun takisinyawa. Takikun iyaw sanyawa. Takikun suitanyawa. Takikun mutunyawa. Munasinya hanipuniu tukus kaniti. Mauruh profesia arunak yatianya tukusiniwa. Haniu yaka arunakat parlas kaniti. Hanirakiu yatingkan kanyas munas kaniti. Yatingkan kanyasa profesia arunakas haniu ceka kiti. Una pacateh ceka kan kanyah puringkan ukapaca ukanakah tukus hani. Nayah wawa kasah wauhamau parlayata. Lupiyata, amuitayata. Ukampis kuna pacate haj ahakekta ukasti, wawakan kan keparu apanukta. Hichasti Diosaroh chaipuk unyihtan. Ukampis mauru ahanui ahanu unkatap hanyani. Hichasti nayan yatinyakah haniu pokhat pacakiti. Ukampis mauru Diosaroh unta. Kun hamte hupah nayar untikitu ukama. Han tukusirinakah kimsau uthi. Iyausanya, suitanya, munasinya. Uka kimsatsti, munasinya wali wakis kireha. Mayir Korintios, tungkapusinir halha. Munasinya ni nyatak chamachasipham. Ukamarus ahayun curawinakap Diosat katokan munapham. Ukat hukampsa, profesia arunak yatiapham. Kititihan untat arunakat parl ki ukah Diosaru parl hayi. Haniu hakinakar parl hay kiti. Haniu kitis arsutap amuit kiti. Ahayu pasti, imantat arunakat arsu. Ukampis haniu kitis arsutap amuit kiti. Ukat sipana, kititih profesia arunak yatiki, ukah iglesiar hiltayanya takiu parli, ukampiu chamanchi, cuy macaraki. Han untat arunakat parlirih hupan aski patakikiu parli, ukampis kititih profesia arunak yatiki ukah iglesiaru hiltayi. Nayah taki humanakan han untat arunakat parlap hanyam munirista. Ukampis profesia arunak yatiap hanyam munirista. Ukauhan untat arunak arsunyat sipan askiha. Uka arunakah kun santeh munki. Ukteh kanancap hasma. Ukakiu iglesiar yanap tanyatakih askispa. Hichasti hilatanaka. Nayateh hutasin han untat arunakat parlap hamukah haniu humanakatak aski kaspati. Haniteh Diosan yatiawinakap parlap kirisma. Yatin kan kanyat han parlap kirisma. Profesia arunak han yatiap kirisma. Yaticawinak han yaticap kirisma ukaha. Tuktanya nakateh makip kak hacup haspa ukaha. Kunha matarak pinkilumpina arpampin hacutapsti. Maiha tap amuisnasti. Manwa sinyanteh trompitahan sumakan na pustas kaspa ukasti. Haniu kitis nuwa sinyatak wakicas kaspati. Ukamarakiu humanakampeh lurasi. Humanakateh han kitin amuitkany hanuntat arunakat parlap hataha. Kunha marak kunteh sapkta ukasti yatisis pasti. Ina cusarukiu parlasip ktaha. Akaura kinstiwal hahan untat arunaka uthi. Ukanakasti arsutap tokikiu untataspa. Ukampis nayate huka arunakan kunteh sanymunki ukhan yat kirista ukaha. Nayampi parliritakeh mahaya markankir hak hamakiristua. Hupas nayatakeh mahaya markankir hak hamakispawa. Ukalaiku.
Nia kehay humanakah ahayun churawinakap katokan munapstaha, kunanakateh iglesiar hiltay kaspa, ukanakan uthanyapay munapham. Ukamas tihan untat arunak parliriha, uka arunak kananchanya takih diosat chamaypan. Ukampis nayatehan untat arut diosat mayristha, Jekpachan sa ahayuhampiu diosat mayiskta. Ukampis amuyuhan haniu kuna ask sa hikhatkti. Ukamasti, kuna luranya harak wakisisti, ahayumpi amuyumpi diosat mainyahaw wakisi. Ahayumpi amuyumpi kochunyahaw wakisi. Humateh ahayumampik diosar yupaychtaha. Ukatma alek hakiteh istatamha. Haniu human yuspagaratamamper chikachas kaniti, hanirakiu human parlatam sa amuit kaniti. Human yuspagaratamah wali sumas kaspawa, ukampis mainitakih haniu aski kaspati. Nayah diosaru yuspagarta, humanakat sipan hanuntat arunakat hukampi parlatahata, ukampis iglesian mapes ka arunaksa, amuit kay arunak arsun munta, ukamat maininakarya tichanyataki, tungkawarang kahanuntat arunak arsunyat si pansa. Hilatanaka, hani humanakah wawanakam lupiphamti. Hanu kasti, hanwalinak luranyatakik wauhamapham, amuit asinyansti hachakinak hamapham. Tatituh kilkatan siwa. Akamar karof ya kamar kankir hakenak tokeu han uintat arunakam parla. Ukampis haniu istap kitaniti. Ukamas tihan uintat arunakat parlanyah Kristur han iyaw sirinakatakih ma chimpua. Iyaw sanyanip ki ukanakatakisti haniu kamakiti. Ukampis profesia arunak yatianyah kitinakateh iyaw sanyaniki ukanakatakikiu ma chimpuha. Kristur han iyaw sirinakatakih haniu ukamakiti. Kuna pacateh iglesia tantacataki ukaha, takpacanitek han untat arunak parlasip kataha, ukat yaka alek hakeha, han ukah Kristur han iyaw sir hakis mantaniniha, hupah humanakan loker tukup hatam amuyani. Ukat sipana, takiniteh profesia arunak yatiap hataha, ukat Kristur han iyaw siri, han ukah ma alek hakiteh mantanin ukkaha, humanakan arsutam istasah, hupapachpaw amuit asisin cuymap unyantasini. Ukamat cuy mamangkapan utiki ukah kanar mistuni. Ukatsti, kilt asisaw diosar yupaychani. Ukat cek pacapun diosan humanak taiping katap yatini. Ukamah hilatanaka, kuna pacateh tantachasipkat ukaha, maininakah ochunak ochup hasma, maininakas tiyatichap hasmawa, hanukah kunteh diosah sabktam uk kanancap hasma, hanukah han untat arunakat parlap hasma, uka arunakat kanancap harakisma, taki ukanakah purapat hiltanya takinya pawa. Kuna pacateh han untat arunakat arsubhat ukaha, paniniki hanukah kimsaniki mainit arsunyapa. Ukamarus maini ukanakan arsutanakap kanancanyapa. Ukampis haniteh kanancirih utikci ukaha, hupanakah iglesia nairakatan ukahan untat arunak han parlapati, hanukasti hupasapatakiki, ukamarak diosatakik parlappan. Ukamaraki, profeta nakateh utchi ukaha, paniniki han ukah kimsanik parlappan. Maini nakasti, kunteh parlapki uk amuit appan. Ukampis diosateh makunsa, maini kont atas kirir yatiani ukaha, nairakat parlireh amuk tanyapawa. Ukamat takpacanih mainit parlasah profesia arunak yatiap hani. Ukat takpacan yatekanya pataki, camancasinya patakiraki. Profesia arunakat yatianyah profetan sarayatanya pawa.
Diosa haniu pehtuntir diosa akiti. Hanukasti sumangkan uthayir diosawa. Kristun iglesia nakapan sarawi parhamasti. Warminakah iglesian tantachasi winakapan amuki panyapawa. Haniu parlanya pah wakiskiti. Hupanakah cacanakapar haisap hanyapawa. Kami sateh kamacih siski ukamaru. Hupanakateh kun sayatin munapchiha. Cacanakapar utan histasippan. Mawarmin iglesia tantachasi winakan parlanya pah haniu aski kiti. Humanakah yatipham. Diosan arunakapah haniu humanakampi kaltas kiti. Hanirakiu humanakakis katokap ktati. Mainiteh profit ham amuyas chiha. Hanukah ahayun amuy tayatas amuyas chiha. Kunteh kelkanip ksmaukah tatitun kamachipatap amuyani. Haniteh katok kanukasti. Hanirakiu tatitoh huparoh katok kaniti. Ukamasti munat hilatanaka. Humanakah profesi arunak yatianyar camacasipham. Hanirak hanuntat arunak arsun syahar kaphamti. Takikun sa chikaparu. Ukamarak yapar lurapham. Mayir Korintios. Tungka peskanir halha. Hichasti hilatanaka. Diosan sumayatiawi arunak yatiapksma. Ukat amtasipanyam munta. Humanakah ukasuma yatiawi arunak iyaw sapkhta. Ukar hamarakiu sait atasip ktaha. Akasuma yatiawi arunak tokirakiu kespita abhata. Uka arunakarham sait abkata ukapacha. Kunham teknaya humanakar yatiapksma ukarhama. Hanukamakan ukasti. Iyaw satamah inamayakiniwa. Nairakatasti. Kunaya tichawinak nayak yatek ta ukarak humanakaroh yatichapsma. Ukasti akamawa. Kailkatanakarhamah Kristo huchanakas laiku hiwawai. Hanchipah pampantatanwa. Kailkatanakarhamasti kim sa urut haktana. Ukatsti Pedruru unistana. Ukamarakitun kapayan apostolo na kampiru. Ukakipatsti peskapatakat hukampi hilatanakaru unistana. Hupanakat walhaniu hakasipki. Yakipanakasti huwarhaphiwa. Ukakipatsti Santiago unistana. Ukamarak takpach apostolo nakaru. Keparusti nayaru unistarakitu. Nayahan yurinyat yurir wawa kirista ukama. Nayah apostolo nakat sipan hanya katakitwa. Hanirakiu apostol satanya takis askikti. Diosan iglesia par arknakatah laiku. Ukampis diosan kuyapaya sinyap laiku kiu kunak teh ukatha. Muna sinyapas tinayatake haniu inamayakiti. Hanukasti nayah take apostolo nakat sipan hukamp irnakawaita. Haniu nayat irnak ktha, hanukasti Diosawa. Hupasti muna sinyapan nayaruh yanapitu. Ukamasti nayasa hupanakasa kunteh yatiapksma. Ukayatiawiru iyaw sapkhtaha. Ukawakiskiriha. Kristun hiwatat haktatapteh hiwasah yatistanha. Kunatarak humanakat yakipanakasti. Hiwatanaka haniu haktap kiti sas parlap hesti. Hiwatanaka tehan haktap kciha. Kristo hanirakipi haktak pacateha. Kristo tehan haktak kciha. Yatik tan uka arunaka haniu kunatakis aski kiti. Humanakan iyaw sawi mas inamaya kirakiwa. Ukamachi ukaha. Nanakah diosan karikanan ciripap Kristua. Hanis diosah Kristur haktay kaspa ukamak yatiap Krista. Haniteh hiwatanak taipit haktanyah utkaspa ukaha. Hiwatanakateh han haktkciha. Kristo hanirakipi haktkpacaan teha. Kristo teh han haktkcinha.
humanakan iyaw sawimah inamayakiwa. Huchanakaman sarnakasipktaha. Ukamachi ukasti, kitinakateh Kristur iyausas hiwapki ukanakah chaktatasipkiwa. Kristur suitanya sateh akapacan hakanya takikichiha, take hakinakat sipan sintilyak kanyatanwa. Ukampis hani ukamakiti. Chikpacan sa Kristo hiwatanak taipit haktawayi. Hupah nairir acukas pas ukamawa. Hupaw hiwatanak taipit nairakat haktawayi. Kami sateh hiwanyak masa pahakit kaltiha. Ukamarakiw hiwatat haktanyak masa pahakit kalti. Kami sateh adanang kasintake hake hiwiha. Ukamarakiw Kristong kasintake hakinaka hakaphani. Ukampis sa pamainitakiw wakisitarham lurasini. Kristo nairakat hakti. Nairir acur untata. Ukharusti kunapacateh Kristo kutangkan ukhaha. Hupar iyaw sirinakaw haktap harakini. Uka kepat aka orakin tukusinyapah purinini. Uka pacaw Kristo take munanya ni nakaru. Markap nakir hiliri nakaru. Caman kang kanya ni nakar tunhani. Ukats ti Dios au kiru markap nakany katuyhani. Kristo rinya pawa. Take unyisiri nakapar atip hanyap kama. Kipir unyisiristi hiwawa. Ukas alat unhatarakiniwa. Diosah takikun sa Kristun munanya paru katuyi. Ukampisa kunapacateh kilkatanakah takikun sa Kristun munanya paru katuyi siha. Ukahaniw Diosas Kristun apnakatakas pa ukam sanymun kiti. Hanukasti Diosaw takikun sa apnaki. Ukatsti kunapacateh takikunas Kristun munanya par katuyatahani ukasti. Kristo pachpaw yokapakasin Dios aukir katuyashani. Diosah takikun sa hupar katuyatap laiku. Ukamat Diosah takikun harus munanya nini. Matokit ha? Yakipanakah hiwatanak lantiu bautismo katokaphe. Kuna takirak ukluraphisti. Hiwatanakah han haktikjini ukasti. Kuna takirak hiwatanak lanti bautismo katokaphisti. Kuna tarak hiwasanakasti sapakutis han waltanyang kasktansti. Hilatanaka. Sapuro nayak hiwan hakan hikhatasta. Ukasti chikapunis kiwa. Nayas ti chuymahan wal kusista humanakan Kristur iyaw saphatamata. Nayak Efeso markan hakimangkan animalanakam hamaw hakinakam nuwasta. Hiwatanakan haktanya pateh hancikakci ukasti. Uklurasin kunarak hikhatsti. Kunhamteh yakipanakah sapki ukamarak lurusnaha. Mangkasinyane, umtasinyane, karuruhiuhchinyane haya sasa. Han salyak haya siphamti, kunhamteh sawih siski. Han wali hakinakam pisarna kanyah aski sarawinak chaktai sasa. Humanakah sum amuyasipham. Hanirak huchlur haphamti. Humanakati yakipanakah haniraw Diosar untapkiti. Uksti humanakan ping katukunya matakiu sapsma. Inas yakipanakah histas chini. Kunha marak hiwatanakas di haktanisti. Kunham hanjini phanisa sasa. Uka hisktah pisi amuyunin hisktapawa. Kuna pacate hatapawan tiktan ukaha. Uka hatak hiwanya pawa. Ukamat alin mistunya pataki. Yapuchktan ukah. Haniu mistungkani uka ali yapuchktanti. Hanukasti hatakwa usktanha. Trigu pasa hanukah yaka hatapasa. Ukatsti Diosaw uka hataruh kunha maruteh munki uka marham tukuyi. Sapa hatarusa wakisita parhamau ali tukuyi.
Haniu taki hanchinakah kipkakikiti. Hakin hancipah mayhawa. Uiwanakansa, hamachinakansa, chaullanakan hancipas mayharakiwa. Ukamarakiu alah pacan ucatanaka. Aka orakin ucatanakas uthi. Ukampis alah pacan ucatanaka ki ukanakah. Aka orakin ucatanakat sipan sinti sumtatawa. Intin kanapah paksin kanapat sipan mayhawa. Warawaranakan kahatapas mayharakiwa. Pachpa warawaranak taipingsa. Sapa warawaran kahatapah mayhawa. Ukamarakiu hiwatanakat haktanyampeh lurase. Ampantataki ukahancih nyusantirikiwa. Haktki ukahancisti han nyusantiriwa. Ampantataki ukahancih han kunatak askiwa. Haktki ukahancisti wali hacancatawa. Ampantataki ukahancih han chamanikiwa. Haktki ukahancisti chamaniwa. Ampantataki ukah tukusir hancikiwa. Haktki ukasti ahay hanciwa. Tukusir hancitih utchiha. Ahay hancih utharakiwa. Qilqatan siwa. Nairir chachak adanawa. Upah hakir hakiu tukuwayi. Ukampis qipir adanasti hakan curir ahayu tukuway. Ukampisa haniu ahayu ki ukah nairankiti. Hanukasti hanci ki ukau nairankeha. Nairir cacak lakat luratanwa. Payir cacasti alah pacat hutiriwa. Akaurakin hakir hakinakan hancipasti. Uka nairir hakin hancip hama. Lakat luratawa. Alah pacangkirinakasti. Kunhama kiteh alah pacangkireh ukamarakiwa. Kunham teh uka lakat lurat hakir untasita tanha. Ukamarakiw ma uruh alah pacangkirir untasita nyani. Hilatanaka. San munap haraksma. Akapach hancih haniu diusan markaparmant kaspati. Tuku siriki ukasti, haniraki winyay markang kaspati. Ukampis diosan imantat amtawip yatip hanyam munta. Haniu takpacan hiu kanyaniti. Ukampis takiniu macip tanaki macakar tukunyani. Kuna pacateh trompetan kepa pustasitapah istaskan ukapaca. Trompetan pustataparusti. Hiwatanakahan mayampi hiwanyatakiu haktapkhani. Hiwasanakasti macakar tukutahanyaniwa. Hiwasan nyusantir hancisahan nyusantiriki ukahancimpiu istapisini. Hiwir hancisasti han hiwiri hancimpiu istapisirakini. Kuna pacateh hiwasan nyusantir hancisah han nyusantir hancimpi istapitahani. Hiwir hancisasa, han hiwir hancimpi istapita harakini. Uka pacau kailkatan siski ukah pokasini. Hiwah winyayatak tunhatau unyihase. Hiwa kaukin karak atip hilch amamasti. Hiwa kaukin karak michimasti. Hiwan michipah hucawa. Naira kamaciu hucaruh uka cam curaraki. Diosah yus pagaratapan. Hupau Jesucristo tatitus toke atip hayistu. Ukamasti munat hilatanaka. Humanakah tatitum sumsait asipham. Hanirak sarakaphamti. Tatitun lurawipan hukampir nakasa. Humanakah yatip htawa. Tatitum pimayaki irnakap hatamah haniu inamayakiti. Mayir Corintios, tunka sohtanir halja. Diosan markapankirinakatak olke aptaptain toketha, kunham teh Galacia suyunkir iglesia nakariatichankta ukarham lurapham. Sapa domingo urusti,
Humanakat sapamainiw irnakatapat kaoktek katokki ukamarham irakap hanyama. Uksti imap hanyamawa. Ukamat kunapacateh nayah puringka ukahan irtapisip kanyamataki. Makaw kahilatanakar ahlipham. Jerusalenar uka irtapitanak apaphanya pataki. Nayah puringka ukasti. Hupanakar makail katampiw kita. Ukamat Jerusalem angkir hilatanakah sum katokap hanya pataki. Nayan saranya hateh wakis cini ukasti, upanakah nayampiu saraphani. Nayah hutka ukapacasti, Macedonia cika saranya hawa. Uka kepat Korinto markaruh purini. Inas humanakampi maakau ka urunak keparanya hah wakis cini. Hanukah tayapaca urunak ukangkany wakisirak cini. Ukamat humanakah yanap taphetasma, ka ukaruteh saranya hakani ukar purinya hataki. Haniu sarkasaki mahuk atak ukangkany munkti, hanukasti tatitoh munci ukaha, makau ka urunakau humanakam kamartany munta. Ukampis Efeso markanha, Pentekostes urukamau kamaraska. Ukansti tatitutak luranyah waliut harakitu. Walhanis nayar unisir utchi ukasa. Timoteo teh purinineha, haniu kunat sayakisiyap hatati. Humanak taipin hikatasisah kuchikipan. Hupasti na ihamaraki utatitun lurawipan irnaki. Ukamasti han kitis humanakat hupar hiskachpati. Hanukasti sarawipan sumanya patak yanap tapham. Nayar unhir hutanya pataki. Nayasti maini hilatanakam kunau hupar suyaskta. Apolos hilatasaroh walpun achikta. Maini hilatanakam pichika humanakar tumtir saranya pataki. Ukampis haneu hichah hutany munkiti. Kuna pachay wakischini ukhakiu hutani. Suyap hapunim. Iyaw sanyanakamansti chaman saitapham. Kamas kathatapkham. Chamanchasip harakim. Kunteh lurapkat ukha, muna sinyampi lurapham. Hilatanaka, humanakah yatiphtawa. Estefanas hilatan utapang kirinakaw na irakat akaya cekan Diosan suma yatiawi paruh iyausi. Hupanakasti Kristur iyausiri hilatanakaru yanapaphi. Nayasti muntua, humanakah hupanakam yanap asiri irnakiri hilatanakar istapanyama. Estefanas Fortunato akaiku hilatanakan purinip hatapatwal kusista. Hupanakam pinyah humanakam pikirista ukamanwa. Hupanakah akay token wal yanap taphitu. Humanakar yanapap tam ukama. Ukam hilatanakatakir chuyimani nyawa. Asia suyungkir iglesia nakah aruntanip tamwa. Akilampi prisilampi ukamaraki utapan tantachasipki ukahilatanakamper tatitun sutiparu aruntanip tam. Taki hilatanakan aruntanakap katokasipham. Humanak purasti kolyan hampatimpi aruntasipam. Naya Pablosti aka aruntha pachpaam para hampiu kailkanipsma. Kititih tatiturhan munkchiha, Diosan yang kacawipah hubhar purpan. Nanakan tatituhay hutam. Tatito Jesucristun kuyapayasinyapah humanakam pipan. Muna sinyakah Kristo Jesusan kasin humanakam pipunis kiwa.